Banyamurenge uko muri kubona mwese turi ahantu i Bukavu niho tugishika twurutse ikibuga cy'indege ko turagira ngo tubabwire ngo mudushire masengesho twatangiye urugamba tigorosha ariko twahafasha nabwiye ngo jewe ndi twigwaneho kuzoga. Umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yaciye amarenga y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Ngoma mu gitondo cyo kuri wa 16 Gashyantare 2025 yagize ati: noneho ubu abatuye muri Bukavu bahumeka umwuka wo kubohorwa, umwuka w'ubwigenge, turi ingabo z'abaturage. Lieutenant Colonel Ngoma yaciye amarenga yo kubohora Bukavu nyuma yaho kuva mu gitondo cy'uyu munsi abarwanyi benshi ba M23 bagaragaye binjira muri uyu mujyi rwagati. Ni nyuma yaho ibiro bya Perezida wa RDC byaraye bitangaje ko ingabo z'iki gihugu na Wazalendo arizo zari ziri kugenzura uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bageze mu masangano y'imihanda azwi nka Place de l'Independance no mu gace kazwi nka La Beauté gaherereyemo ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Bagaragaye kandi binjira mu bindi bice bya Bukavu birimo Kadutu bica amarenga ko abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC bari basubiye muri uyu mujyi babongeye kuvamo. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu bice bitandukanye bya Bukavu, abaturage benshi babakiranya amajwi y'ibyishimo babaririmbira nk'uko bigenda iyo abafana bari muri stade bati ole ole ole. Nyuma yo kwinjira muri Bukavu, abarwanyi ba M23 bakoresheje abaturage bo muri uyu mujyi inama ntoya babizeza ko bazabarindira umutekano wari warahungabanyijwe n'ingabo z'ihuriro rya leta ya RDC. Umuyobozi wungirije w'abarwanyi ba M23 Brigadier General Bernard Byamungu yanenze leta ya RDC yahaye abana intwaro kugira ngo bahungabanye uyu mujyi, asaba umugore wa Perezida Felix Tshisekedi Denise Nyakeru kujya amugira inama kugira ngo yirinde gukora ibyaha. Abarwanyi ba M23 baciye amarenga yo gufata Bukavu nyuma yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu cyifashishwaga mu kwitera. Nawaomba ni kimoya. Icyo mbasaba ni kimwe, mubwire abageze mu ngo zanyu Abazalendo na FARDC bagende. Muranyumva neza, bo batsinzwe intambara bahabanye intwaro. Icyo ni icyaha kibasira inyo ku muntu. Mushiki wacu Nyakeru nawe afitemo uruhare mu gihe ari mu nshingano n'umugabo we Tshisekedi, kubera icyo atamubuza ati izi ntwaro utanga zizateza ibibazo. Mushiki wacu n'umwe mu bafite uruhare mu guteza umutekano muke, si mushiki wacu mwiza. Tout à fait. Violer inafanyika hapa. Ndio. Vyukuri ufise abasoda bariko barapfira muri Kongo. Habonetse abantu bavuga bati tuje hamwe turondera inyishu. Wowe ugaca bifatira indege ugacuja muri Amerika ngo ugiye gusenga. Hanyuma ugaca ushaka ko twebwe abanyagihugu batari twe tuza kuvuga. Tuvuga iki ko tubabaye? Nta kintu cyo kuvuga dufise. Mbega Amerika mwari mugiye gusengera, Amerika Kenya nkuko Burundi bukenye. Niba mwari mugiye gusengera Burundi, amasengesho mwari muvuyemo Ingozi, si amasengesho Imana ntiyari kuyumva. Rero imbere yo kuza kutubwira mwebwe bariko muriko murakoreshwa muza kuvuga ngo ntituriko turavugira umukuru w'igihugu ngo turabasi b'igihugu, imbere yo kuza kutubwira ayo majambo mubanze mwiyumvire. Umurundi wa kera wo mu 19, umurundi wo mu 50, siwe murundi wo muri 2025. Ikibazo ikindi kintu, umukuru w'igihugu aratubwiye ngo ejo ngo ashobora kuba intambara ngo kandi ngo ntimujya mu mukondora zosi, nta numwe azohaguruka ngo agiye kurwana intambara tutazi uko zatanguye. Ico tuzi coco, nta munyarwanda ariko araza kwica umurundi ngo ariko aramuhora ubwoko, ngo ariko aramuhora ikindi kintu, kuko kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi, u Rwanda rwabaye hafi ya CNDD-FDD, twarabibonye. Igihe isoko rya Bujumbura ryasha, u Rwanda rwarungitse indege. Nkurunziza arahira muri 2010, abandi bakuru b'ibihugu bose banse kuza ngo igihe abo kwagwasa n'abandi bari bavuze ko amatora yibwe. Perezida Paul Kagame yari mu Burundi niwe yaje kurahira. Rero kutubwira ngo uno munsi ngo u Rwanda ngo rukora ashaka ngo gutera Burundi, mu Burundi batera Burundi bufise iki kinini ya ku buryo twebwe twoja guterwa n'u Rwanda.
izo ni ingorane za politike mwebwe mu creya mugasha mushaka kuzishoramo twebwe abanyagihugu imbere rero yuko twebwe mutubwira kuza kwishora muri izo ntambara. No, the journalists are the one who are given the permission. So, Yes, kubona umusaza w'imyaka nka 80 yicaye yifashe ku gahanga w'umunyamurenge agahinda karanyishe cyagiye abanyamurenge bantuka mbwira abasore b'imbwa bari mu nkambi z'impuzo ngo bategereje kujya muri Eldorado. By the way ndashaka mbwira abanyamurenge aho muri hose ibi please put it on record. Ndabwira abasore b'abanyamurenge n'uwo mugambi wo kwirirwa babapakira muri Amerika muri Australia si ukubakunda ni ukugira ngo babateshe gakondo yanyu. Ndashaka mbabwire Imana imuhiruko idashira umuntu witwa Julius Kambarage Nyerere hajeho ikintu cyo kwimura abanyarwanda. Nyerere arabyanga deliberate aravuga ati aba bantu murabajyana muri Amerika hafi ya gakondo yabo kubera iki nimureka aba bantu babe hafi iwabo. Ibi bintu mwirwa mwishimira mukajya kwipakira muri Kenya umuntu akahicara abasaza bari hariya ku butaka gakondo yanyu butaka butagatifu ntago ari muri Amerika bagiye kwiga no gushaka amaboko where and good. Ariko ibi bintu byo kubimura babatesha gakondo yanyu think twice mukagenda mubyishimiye. Ndababwiza ukuri mu bitekerezeho. We bwira none n'abanyamurenge bafite amafaranga babakiri. Nje ndabwira abanyamurenge bafite influence babavoka bize durwa nibindi mushyira hamwe imbaraga turabyumvikanaho mushyira hamwe imbaraga muve muri ibi bintu mwirengere aba banyapolitike mufite bari Kinshasa bajyanywe n'inda gusa. Nje nshimira uyu mugabo Moise Nyarugabo Maître Moise Nyarugabo nje ndamubona mu isura y'umunyamurenge uri responsable ntananiwe guceceka. Ese Bizima Karaha yarapfuye ntago nzi amakuru sinariho burera aba bandi bose bahari bajya mayoneze ibyo bintu byo kwirirwa murya mayoneze no kwirirwa mwibeshya muguruka musirimba ibyo ntaho biri gakondo yanyu iri hariya. Nimufashe makanika kugira ngo agire resistance. Aba bari Nairobi hariya murakora iki mutegereje kujya muri gakondo yanyu yihe ko nabari bahatuye baba Red Indian babarangije mwebwe gakondo yanyu murahita mujya Yesu bavuga bari Nairobi bari Kigali bakora iki abari Kigali murakora iki? No, it is high time to stand. Niba udashoboye no kuhagira icyo wakora koresha ijwi ryawe kuri social media. Abenshi barize abanyamurenge ndabazi they are good at communicating. Muri space bavuze ariko se bari kuvuga ngo iki? No, ibyo byo kwirirwa babatandukanya harimo abari hariya bari hano. No, it is high time. Ariko munasengere Masunzu Imana imufashe asubize ubwenge ku gihe. Ibyo ntago ari ibintu